Саба шерефіңіз хайырлы олсын, октябрьнің 25-ші, Қарамышғалының 1336 күні студияда Мавиле Мұхтарова чалышам. Наразылық ве Владимир Балухны ең қысқа мүддет ішінде азат етмек талабы. Бұл шекілде Украина тышышлерін әзірлігі ишғал етілген Қырымның сөзде махкемесі шығарған қарарға жауап берді. Украин фаалінің незарет алтында қалмасы кейіне ұзатылды. Бұның әзірлікнің матбуат кетебі Марияна Бетса твиттерде білдірді. Оның қайд еткеніне көре Русия Украина ватан перверлерінден қорққанына дабыр кере көстерді. Владимир Балух екебің 18 сенесі январының 16-сына қадар незарет алтында қала жақтыр. Прокурорның фікірінше Балух азатлықта олса қанунсыз фаалиет көстермесі мүмкін. Адвокат еменке махкеменің дәлелері жоқ. ФСБ Балухны екебің 16 сенесі декабрінің 8-інде яқалады. Ишхалчилер оны селя сақламасында қабатлай. Незаконний суд, незаконне рішення. Боїться окупаційна влада українських патріотів. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнити Володимира Балуха. Қырым Украинаға айт, Русия есе халқара ұқықны бозды. Бұны Русия президенті Намзеті Ксения Собчак сайлавалды матбуат конференциясында деді. Собчак Украинаны Русияның ең мұйым ортағы деп адландырды. Оның фікірінше ең мұнасебетлеріні ғайрыдан тіклемек Русияның бірінші вазифесі ола. Собчак саяси мобюслерінің азат етілмесіне де диққат айырмаға планлаштырғанына қайдетті. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Я жду в том числе и от вас всю информацию, которую вы можете дать. Списки этих людей, фамилии этих людей, места заключения, где их взяли, по какой статье. Это действительно большая проблема, мы знаем, что она существует. Межлис рейсі Рифат Чубаров Собчакның лафларына енді изатлады, Азаттық радиосына берген изатлары болды. Якщо б продовжувало після того, що Крим є українським, якщо б продовжувало думку про те, що тому Росія має вивести свої війська, деокупувати Крим і повернути Україні її територію, яку Росія так брутально окупувала. Вона цього не сказала. І в цьому я бачу таку половинність її думки. Але те, що вона розпочала цю публічну таку розмову, я думаю, що в цьому є більш плюс, ніж мінус. 12 mahkum soңғы 3 yıl içinde işgal etilgen Kırım'dan esas Ukraynaga berildi. Bu haqda Yuqarı Radanın İnsan Hakları Vekaletlesinin ketibiyeti bildirdi. 12 kişi işgalden evvel mahkum etilgeni de alazırda işgal altındaki yarım adanın 4 hapishanesinde 3200 Ukrayna cezasını çekim. Olarga Rusiya vatandaşlığı mecburen berildi. Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin Ukrayna kontrol etmegen topraklarında 2014 senesine kadar mahkum etilgen aman 13.000 kişi hapiste yata. До Уповноваженого з прав людини постійно надходять звернення як від засуджених, так і від їх родичів щодо переміщення в'язнів на підконтрольну органам держави влади України територію. Лише за минулий рік, 2016, до Уповноваженого надійшло 324 таких звернень. Станом на сьогодні ми отримали інформацію стосовно 798 в'язнів, які висловили бажання бути переміщеними на підконтрольну територію. Kırım ve Kiev'de Mithan Sultan'ın abidesine çiçekler koyulacak. Bugün meşhur uçucu ve Sovetler Birliği'nin iki defa kahramanı 97 yaşını dolduracaktı. İkinci Can Cenk'inde Mithan Sultan tuğan Kırım'ını Korçalağan 600'den ziyade harbi uçuşunu gerçekleştirgen ve 50'ge yakın Alman uçağını
урганыда. Учеже Кырым татары улганына эрдайым кайдеткенida. 2014 senesine kadar Meclis Ahmedjit Havalimanına Mithan Sultan'ın adı verilmesini talep etkenida. Yarımada işgalinden soň Ukraina Yukarı Radası Havalimanına onun adını vermege karar aldı. Lakin işgalciler bu kararını yerine getirmedi. Şimdilik bu soňky haberimizdir. Efirni sabah yayını devam eti. Alina Blahina soňky haberlerini musafirlerinin muzikere etejektir. Biz ile olunuz.